U Domu kulture Vlada Marjanović u Starom selu održana je retrospektiva podvodnih filmova, kao najava za treći festival ovog žanra koji će se ovog vikenda održati u Velikoj Plani. Publika u Starom selu bila je u prilici da vidi veći broj domaćih podvodnih filmova kao i dostignuća svetske produkcije iz ove oblasti. Večera smo premijerno, što se Starog sela tiče, videli nešto što se zove podvodni film. Bio je to retrospektiva filmova prikazanih na drugom balkanskom festivalu, rekoh, podvodnog filma. Zahvaljujemo na saradnji klubu Ronilaca iz Velike Plane, posebno Dejanu Stanojeviću koji se ovog puta pojavio kao suorganizator i kao čovjek koji je lično radio neke filmove. Videli smo i neke koji su na tim festivalima podvodnih filmova nagrađeni, na primjer film Mreža, videli smo film Jezero, Crveno more, Una i jedan od onih filmova koji su bili u okviru serijala Avantur. Radi se o specifičnoj vrsti filmova za sladokusce, to je neka, rekao bih, paralela sa dokumentarnim i naučnim filmovima i nadam se da ćemo i iduće godine da se sretnemo sa sličnim filmovima u Domu kulture u Starom selu. Treći festival podvodnog filma održat će se u organizaciji kluba podvodnih aktivnosti iz Velike Plane. Mi kao klub postojimo od 2001. godine i od tada počinje znači neka projekcija filmova sa Međunarodnog festivala podvodnog filma. Da bi što više mladih ljudi privukli vodi, prirodi, da nije samo ovaj svet koji nas okružuje ovde, da ima isto lepote na drugim mestima. Došli smo na ideju da formiramo taj festival i da krenemo sa time. I videlo se da ima uspeha i da dosta ljudi dolaze na naš festival i prate dešavanja na njemu. Za ovu godinu mogu da najavim zato veliki broj filmova iz okolnih zemalja, kao što iz Bugarske, Slovenije, Mađarske, iz Crne Gore i iz Grčke. Čak su nam poslali sa interneta, su videli naš festival da postoji, poslali iz Rusije. Sa budućim ostvarenjima naših ljudi, znači idemo svake godine sve više i više ljudi koji se bave podvodnim snimanjem. Ove godine i naš film iz kluba podvodnih aktivnosti Velika Plana biće prezentovan na ovom našem festivalu. Ove atraktivne filmove do sada je video veliki broj gledalaca, tako da se očekuje da i ovogodišnji festival podvodnog filma u Velikoj Plani bude veoma posjećen.